कई का कंपनी शनादहुप ना जला असम का नंदिका अगरबत्ती लिंगबा का राजदीप इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड मंदा का खरवई तारीख रिसाव arja arpaulai ha umsning kala palat patba ya kidhup kibala shna na kisit kibala dep san na ka karkhana jong uba bipul thangkhiu kebadan ha kashnong nongba merdan ribhoi kade kasian ke baningkong ha megalia ban palat patba ya kidhup kibala shna da kisit bala dep san na ka karkhana kebadan hanongba merdan Ala batai kinyak nak kabedi bat kini ke jingat lenti jongai kisi. Lesi mene yo kam shai ba ka jingkren jong tunghung. Nga ngala sang ye di kam sit na du arjar khandreu. Te ka fokus jonga kati bangasang do arjar khandreu ka longtang bangan sna ye ki ying si. Bat mo pina when you kjat apo sno jonga. Hamar renung ba pini ki ying darbar ka bangi sna da kasi. Pini ru ki ying school ndreu kamera. Armala ka building gila da kasi do khandau. But piniru iking masih iking siar ya ki ying baduk bangun PMAY scheme ngi katuru ngila le basna de ying si te gila hadin ke jeng ti ka long beng ka sit pat ngi hable treatment shwa kanang ba kan light na ka jing atak termite lene ta ki bor atak te menta ka jeng ti pat ngatun kam tang artli ki jat si kita bengyong species kini spesies kita bengyong bambusa balqua bengyong tindungi usit yong but Utherothesis oliveri bengyong hatin scientific kamu hatin dungi kamu sitcom teman ta ba ngidon kam ni sit ngi kam da bun ne ha po riboy district ngalalej chati cha southwest kasil ngalalej hapo west kasil bangayo jingtip bagidon kita kisi yong te gidi ka dor kendai po tengka along sama pala Tingyo hangno usik kawai bangiyo usik yong kari yang te polal cara mulai maukan bat kawai bangiyo uni uskom galong hang te apo umkay teman ta kat sa pangile ladang ran hasnong rong ngi pitang arjet usik ka ba ubun kawai de urunyai bat baar de uba usik scan bangiyong te scan kiyong ha scientific name kong bambusa giantiana ya Unyai pengitip kong bambusa tulda. Ngidon hangno kasnong ka katang snong no po ngitip kata ka kasnong hanong po no extension ka balay katang no usik. Te menta kata usik bangita wala palaktin scientific name kiyong tamay lokana basifera. Ngidon bun ba usik bun tam usik kraw bangiyong ngi po jungi kabatip maka scientific name kung taw Dendrocalamus hamiltonii. Temanta habang ngirap pan ngi kum kinonsumsyon jo kariboy ngirap uritang ni usik dunya haman lagi triwingin iudan usik dunya na manusia ngi penan kambat na exam te habang awat keleng-keleng ngam juyo ya siyong bat uta uskom ngi yu kendo petang ya urnya la de snonga la de snong jo piro po riboy district ngi kendo petang urnya temanta habang ngi pahu urnya kay kabang ngi maximum ka supply kali pesagwati Laring ipetang ya ka area umdan surok marnga ni deki pauteli kitrok pauteli ki pick up kiket bet ya ki ro ta ki set sa Guwahati te haba kiket sa Guwahati haba nga wat tip kanu teli ki set ya ka cisking ya kendo yo ba Silver Star Malay way na plan entrepreneur ba supply ki set wong ba ngi supply company nyo haja teli ka cisking perkatang na ketika way ka surok ki supply tu nyo hajar lagi se takirnya cisngi tengi yang itu ke potensial ya uni usik ladangi proses hi hapo kari lajong harin ba proses hi lajong jong iwat jingtip pan ka uni utulda uni bambusa tulda urnya uai best hake ngilap na ki expert ki yang the best agarbatti stick ude bami na uni bambusa tulda bat melokana basifera utau terlau bangyong bat gani nong terlau kadang sinong nong po gani tang to sik ni bat uni urnya tau tulda ta bakimi ini atli ngi bangi pahu kini gisi apo district jungi bergejela jungi nyong ngin ka processing unit apo ga jakala jong tengah lasdang ini kam nadu arjar arpua Bansna no ya uni agar batistik ngidan lightly kisai sebengisna u sipo inch
kendai inch berpra inch ngil asna. Dalam beli ngi jom hak ni ke business dan mengilek research ru ya ke demand hak market. Kanno kum ngi kinong Indians ibarat kuma cheese pa sau pu krong mu kinong susno hak India. Kanno ki pendon kam u agar beti hak ngilap ba 6000 saus pa kendai pu metric ton. Hak cheese ngi u Indian u consume man u pendon kam u thang ni agar beti. Just imagine lu 6000 saus pa kendai pu metric ton. Tingi wat jeng tip ru kanno kita ki entrepreneur pu India kila man produce yang ni u stick. Kaya ka pangilap kalau tang news pa san po metric ton haka shibnai as an Indian entrepreneur ki produce. Ka jingkli ba kraw ka long ba ka gap manu ba feel. Ni ba baro agar pati stick la ka company ka bahek tam hari India yang ka cycle brand ka baar ka bawan ka bale ya ka market tonabar kumba 6000 pras pak crore bat ka jadlak ka bale do pras pak crore kini ki bahek tam maximum ki shim market jong ke China ka ITC ka di ka ba supply ya kini himar hakum kini company nama beliau China kila ban ai ha ka price ka barit na ka barit tam kumbang ong bimene ke China kalau penyiar kador hadut nrupo pratingka hadin baka India kalau kentiu arpusan persen custom duty dan nrupo pratingka ngi pat ngi namla ban produce kador duna ya ka kendai pratingka kamu ngila duna ngi namla su ban produce tapi kalau very kalau challenge bayangi bangin compete ya ke China hadingi kerman scam ba ki Indian industries ki bale ya kini ka agar peti stick kidan ru ka jingma kumba ka jia hakisam peladap kata ka dokalam isu ka ba ka Indian government kala banlut ya baro ki import na po ka China banhangta kini ki ba penya ya ka agar beti hapo ka India kiong bangidon kam bangin hab ban penim ya kita ki entrepreneur po ka India taro ka sim nangi hadu ka dor cispa ru tengka cispa nyu tengka 10 kilo kemudian ingi kung kinotis de halo perlok syama keduyo Raj Kumar tengai kendu kini kiong bengi lale teng muncul tambangi tangim ngimle syu